kuyomele sikuncoma uma kunento enhle eyenzakalayo egameni leNdima kaMaskandi. Ama-albhamu amaningi almost wonke ayaqala ngegeli eliphansi, maybe boma 2 weeks 3 weeks, but after that awaphindanga abheke emuva. Mawuthi uyabheka la SK albhamu yakhe yakhuphuka kakhulu, ezinye zey'ngoma ezimboma 1.3 1.7, ehamba phambili yiyo lethi Sigada Umzila ena 6.8, eyambeka kuma-charts number 1 laphana iy'ngoma ehamba phambili ku-YouTube. Uthi uyeza ngapha kuKhuzani naye futhi weza kahle, especially the first 30 days eyokuqala kube uLimit Fokanala. Hayi insizwe isebenza hle kakhulu laphaya online. uMenzi-ke yena-ke uyasimpula-ke le ngoma ethi Ngiyakuthanda. Kunenye ingoma engekho la ina 4 point something million ama-views. Omzukulu nabo benza kakhulu. Kube uMafikizolo, you understand, but umehluko ngalama album or ngalezinto engiyivezayo ukuthi abalandeli balezi insizwa ezinye engiyivezile or abathandi bomculo, lezi ngoma bayidlale like bangayisheshisa kakhulu. Uzakwazi ukuhlala kuma-trend, uzakwazi ukuhlala kuma-charts, uzakwazi ukudominata nakuma-top 50, top 10 athize ade ekhona nahlala ekhona. Kodwa uKhuzani lokho wakwenza within 30 days, wakwenza konke 30 days waseyiphumela. So ngalokho ngizama ukuthini, ngizama ukuthi kungenzeka yini ukuthi maybe abalandeli beDlamlenze or abantu abathanda umculo wakhe akusibona abantu abathanda ukustreama isikhathi eside, ngoba kubonakala kungabantu abafika bengena entweni beyenzisise benze kakhulu ebese beyaphuma la beyiqhubeka nempilo yabo bengabi nandaba ukuthi kwenzekalani emva kwalokho. Kanti ngapha ko-SK abalandeli bayaphusha, at least kuba nengoma eyodwa abayiphushayo njengalena ethi Sigada Umzila. Not uphethe i-album mhlambe naye yenze imanga, iyo le ngoma ethi Sigada Umzila lokhu beyiphusha kancane kancane. Kungenzeka ukuthi abalandeli kuhluke lapho because isamfana nama-trend le ngoma, even ku-Spotify isamfana nama-trend ngaphelekele igutsha, you understand. So kungenzeka ukuthi abalandeli beDlamlenze abantu abafike benze lokho abakwenzayo ebese beyaphuma lapho, ngoba lezi ngoma kade zafika ku-3 million, lezi zoyi-2 within 2 months, zoyi-2 zasizoshaya u-3. Lethe Mzimeni abantu yathatha more than 1 month ukuthi ishaye i-million, maybe 2 months, but after that isayibambe lapho 1.6 million, futhi nge-4 months abantu bahlanganise only 600k views. So shuthi abantu bese bephumile lapho. Manje leyo nto leyo-ke imbeka kuphi kuKhuzani, kuyingozi kuphi ekutheni umculo kaKhuzani-ke online-ke ungabe usavela endlela kumele uvele ngayo. Lokho kwenza ukuthi ey'ntweni ezingama-chats, ey'ntweni akumele ngabe uKhuzani usavela kuzo angatholakali, ngoba abantu sebebukile baphuma abasenandaba sebey'nakela ezinye izinto. Even abalandeli bayo iDlamlenze bayakwenza lokho ukuthi belale umculo wakhe bawulalele bethi bey'sukele bese bey'phushela abanye abaculi. Lokho bese kukumangaza-ke ukuthi-ke how come ukuthi bophusha omunye umculo ekubeni ukhona oweqhawelayo. So okuyinto nje leyo emangazayo ngampela. Naye i-top 6 le y'ngoma zikaMafikizolo, i-EP y'ngoma ezo-6, naye bonke ziyasondela iningi lazo and uzokwenza kahle njengoba nje nale ethi Ngimile mpo sekusela kancane ehlanganisa i-million. Ubathathaphi abalandeli bathi bamlandela abaphambisa isandla bethi asilandele Mafikizolo abekho, kodwa umculo wakhe bayawuthanda, bayawustreama, bayawuphusha. So sometimes it's not about ukuthi unehlwele or kanjani, and ayikho ingoma laphana okuthiwa iwuvala
mhlawumbeni inzima kakhulu, zi-right leziya ngoma ziyalaleleka, kodwa buka lokhu akhipha more than a month ago, usolokhu ephushile. So uma ngifuna ukwazi ukuthi mina mhlawumbeni abalandeli abanye abantu besikhashana, abantu bama-moments, abantu akungesibona ukuthi bahlala isikhathi eside, abantu abavakashayo bephume benganaki ukuthi yena into iqhawe ihamba kanjani, angazi. Kodwa into engiyibuza yona ukuthi-ke lokho if bekwenza ababoni ukuthi mhlawumbe ngingamlimaza lowo mculi loyo, ngagcina kummosha somehow, ngoba phela kumele ngabe oKhuzani bavimbanisile laphana, oMenzi, oMthandeni nabo uKhuzani kumele ngabe kuphikiswana nabo, oSminoff kumele ngabe nje kubalwa laphana, cause the way okustatheka ngakhona kuba enye iqubula lomlilo, kodwa uthola ukuthi yena ngokuhamba kwesikhathi sekuyehla. Nalapho ku-Spotify uthola sebenyibile nje bengasenawo umfutho, ungasazi kwenzakalani. So ngiyazibuza ukuthi mina kwenzakalani, ngoba zikhona iy'nduna ama-branch-ini zonke iy'ndawo ukuthi bayayibona yini le nto le eyenzakalayo laphana online ukuthi ihamba kanjani. Nabo Menzi ingoma yakhe isina more than 7.3 million, uzoshaya u-10 million ngekudala, you understand? Lokhu beyiphushile, lokhu beyidlalile abantu. So asazi bekukuveza nje umehluko between abantu abadlala umusic wabanye abantu nomusic abantu abanjengoKhuzani, ukuyibuza ukuthi yena what is a different kahle kahle, ngoba umculo esesemnandi album kaKhuzani ayinamehluko ayinalutho, kodwa nabo abalandeli bakhe sebehlehlile. Engiyibuza khona ukuthi-ke why bengabi nawo umfutho woku-stream, and into abayenzayo unyaka nonyaka le ngokuthi uthi into yamanje nakudade beyenza, even though iy'ngoma zakhe bewashaya amamiliyoni ngoba vele ubengekho umuntu obeyi-challenger, obengamchallenja kodwa suke kwenza. Manje sebefikile-ke laba-ke abasenandaba nalonto le, benza ngendlela benza ngayo. I hope abantu bazo-improve ngendlela benza ngayo izinto, bephushe uKhuzani because akadeserve ukuba lapha khona, kadama lapha eme khona. Ngathi sebekhohlwe nokukhohlwa abantu, kade akumelanga kube njalo. Okuyilokho nje ngizibuza nje ukuthi kahle kahle abantu bastreama yiphi indlela, yini into abayibhekayo, basheshe be-give up or bayangena makuphela nje leyo 1 month sebe-right bona sebeyaqhubeka ney'mpilo zabo. Bekuyilokho nje ngifuna uku-understand kahle.